Dharma Kianak Bapa Saling Maya. Pasangnya layah doang nah. Yang tak pepes malu aku dengar pepes ni. Lima, enam, pitu, kutus. Lah pepes petung tali. Lah pepes awak benih apa yang ban-ban ni. Pepes petung tali ni. Perkenalkan dalnya mah. Dan keren lo Wayan Dep. Ini pengalaman pertama lo merantau di Gumin Jelema. Sebagai anak rantauan, ibu tuh harus irit-irit, harus tidak ngatur pepes. Yang di Gumin Jelema ibu tuh irit-irit, ngemas ibu nyembah puyung dini. Sangkana apa je hadir tuh sob terjadi mina di Gumin Jelema ni. Tuh ya de mina ngemas dem tahing berdini. Parak doang nih sob. Alih subuh betok basang dan bang payu ibu masuk ini. Daripada ibu tahing jahan. Ini cawan bona sana. Ini basang layah nih. Bacotot langsung tinggal lah. Kenalin, Adan lo kadek bernama Yasser. Pula asli oleh Nusa Penida. Ini pengalaman pertama lo merantau ke Gumian Anake. Ternyata kini berjauh na. Tuang deng kan. Karena kalau nyedan, sok jawan-jawan di ni. Lain ajak di rumah. Pegat nasi kukus wak gayan ledok nasi jagung ikut gedang. Bapak anu wak kanting sok tu ni. Yang di ni dong apa nyak kena beli luar. Purnama. Lah, engkau ru. Mahen aten bet malu. Ada umpan nyalan rondong doang. Mahen malu yang kok. Engkau tu ada glur-glur. Kuria sebat puk legawat doang itu. Bicara dia bahu. Ni kalau ada urusan penting malu. Urusan apa doang? Urusan kenegaraan, urusan kantor. Serap pejabat doang itu. Sebelum coba aja. Konden. Mau trendan mai, aku lajak sob. Apa tu tobahan tu? Kang guang, nong jukut taku. Bumi narik-arik ni parak-parak bang sob. Apa? Yukot taku. Apa? Yukot taku dan sob de. Zaman jani masih nu dan sob yukot taku de. Zaman sebelum 4.0 le. Kadang zaman pedan tu, zaman kali yoga. Ibu sebagai mahasiswa gengsi, sob yukot taku dua. Gengsi polon dah. Ni subuh jaon. Biasaan di Nusa mesin. Nasi jagung, sop tu biasa. Malu dan kuliah tu babat citan terkangguang juga dekut kene. Menapa dan kangguang tu jani? Ni mara maman jawon ada ne. Terpakat jukut taku dua ni. Cuba doma hedeng sop amaman jelek. Binti ni amaman jelek. Ni kini amaman ibu jani sebagai mahasiswa ni. Wang deh. Apa? Lupkup apa maman dia jani? Tak ada ngoyong di kota apa manaman bukan siak doang. Rupa dalam pok pepes tu nyala no tuhen doang. Ya pen ibung sop maman moda. Masih patuh pepes telah gue biar kuliah. Ada semalan babar dia maman jauh nampai berpuas dia dulu. Tu terjadi tu. Ibu nak gede ulan nama-naman tu. Bukas ni memen tu bukan de nasi jagung terkangguang de. Tapi memen de galak-galak de doang. Aku ni makan nasi jagung. Kadang dah lo yang tadi bahan nasi ni. Apa sapaya dong malu memen dia. Nebuk jagung. Apa ngatinya dok-dok iban. Mertak pi na ben tu soto ni. Nang sungka kolong dia tu langsung jakan ni.
suatu ne maru bege lo sia apangnya idok dok terus maru pragat acak nebuk doang so lakar nebuk te penong dia napi de kali ini nyak kamon long memen dengan lakaran jukut terus bersyukur dengan orang tua hentu pating tulang demi dia pangnya masuk te bangun medom tepuk dah menaman te jelek subuh pakat simbuh tu doang. Lah sini tu, sekarang bang sebelah dok ni. Lah dek, bangun, lebong sebenarnya dek. Apa ben? Ni ledok-ledok. Apa ni bang? Mata bang. Sop bang. Anak tu bang lagi. Tepuk ban main-main tu. Bahas batun dewa keteng je ni. Pragat ni tu kan setiap hari. Banoh lu semua. Mana nak ibu tadi? Nah, taran tu ni. Najah tu. Bapak gede kat main-main ulian ni ledok. Dan apa? Bang zaman jani ni. Demi kedua kali bahas. Bapak ni dah kali bahas kan wan. Ledok. So. Ledok bersakit basang sop ni tu setiap hari. Kalau tianya. So. Sop dua, dok tadi itu aman sentong dak buka perlu sada. Simbu ada aman dok tadi kena ditolak. Sop bang. Jangan ni bahas. Apa saja. Poya hentu saya memel ajak kolej. Ini leman tu iri-iri terlalu balik ni kuliah. Sudah wang tu janin tu iri tebe tu jani Zaman tu ni. Suat terjadi beli aman kini, be mamal kini. Pedalom kerja memel. terasa ada nak tu mancan ban di nasi ni bapa yo dia bapa marah nombor sembro seluang di sini ini suhut manjan-manjan ini doang irit-irit tebet gumin lemah na Pedalom kerja memel. Kerja keras anak doma. Tapi ndan malu. Sakit eden wang kelentu tu. anak kolentu masih pidan sangkan tahuang lemasen